Namakuru agezweho yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi nyuma yuko cyagiye gikora ibitero bikomeye cyane. Ibitero byagiye byambukira mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo. Ibi bitero kandi bikaba byaragiye bitungura AFC 23 mu birindiro ahitatekerezaga. Izi ngabo z'u Burundi zambukiraga zikaza gucapanya ndetse zikaza kurasa kuri 23 ibitero bitandukanye, ndetse amakuru akavuga neza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabaga ziri mu mugambo ukomeye cyane kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zize kwinjirira muri bice bisanzwe ari ibice by'ibyaro ariko kandi bihinguka ku butaka bwa Kongo akontorwa na 23. Ubwo turavuga mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo, maze ngo abari guturuka mu mujyi wa Uvira nabo bakomeze kwa advancinga, mu gihe 23 yabaye focused ku bari guturuka za Rugombo ndetse na Rukana, maze abari guturuka mu bice bitandukanye by'inkengero za Uvira bashe kwisubiza inyuma. Bivuze neza ko 23 yasaga niyamaze gushyirwa hagati. Ingabo z'abarundi kandi zakomeje kubikora iminsi n'iminsi. None 23 yaje gufata umwanzuro benshi nkuko bagiye babivuga, irambuka neza yambuka uruzi, itera igitero gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Amakuru akavuga neza ko zari zaramaze kwegereza intwaro hafi n'ahitwa kurya cyenda ndetse no mu bice bitandukanye nka Nyamitanga. Aha hose ni ibice by'ibyara ingabo z'u Burundi zari zisigaye zikoresha kugira ngo zize kwambuka maze zize kugaba ibitero shuma kuri 23. Yitereye intambwe rero irambuka ndetse ibagabaho igitero gikomeye cyane, aho bivugwa neza ko 23 abenshi yamaze no kugenda ibata muri uru ruzi. Amakuru akavuga kandi ko uretse muri Plaine de Rusizi hakomeje kugenda habera imirwano, mu kibaya cya Rusizi hakomeje kugenda nyine habera imirwano humvikana ibiturika biremereye cyane n'ibindi bice bitandukanye. 23 nayo yongeye kugenda ihagarara mu birindiro nyuma yo kugaba igitero gikomeye cyane ku ngabo z'abarundi yambutse uruzi, ndetse aho bivugwa neza ko izi ngabo zari zarashyizwe Nyamitanga ndetse n'ahandi nko kurya cyenda kugira ngo zikomeze kugenda zitegura ibitero byo gutera 23. Izi zabaye arizo za mbere zifata umwanzuro wo gusubira inyuma ndetse zirukanka amasigamana. N'amakuru agezweho none hayemeza neza ko 23 yasize ishegeshe ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, ndetse yagiye igatanga isomo rikomeye cyane, aho benshi cyane bavuga neza ko iki gisirikare cya FC 23 gikomeje kugenda kigerageza kwirwanaho. Amakuru kandi agasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibitero, yemeza neza ko aho 23 igeze kugeza ubu nta ugomba kuyihagarika ndetse nta ushobora kuyihagarika nk'uko amakuru ari kubigaragaza, bitewe n'uko iki gisirikare cya FC 23 cyamaze kugenda kizenguruka kigaca mu nguni zose, aho batangiye kwinjirira muri ibi bice ingabo z'u Burundi zajyaga zinyuramo, ndetse twavuga ko ari ibice byapanye bidasanzwe bikoreshwa n'igisirikare, bakinjirira ahitwa Rugombo ndetse na Rukana no mu bice bya Nyamitanga nazwi nko kurya cyenda ndetse no kurya gatandatu. Igisoda cy'u Burundi cyari cyaramaze kurunda abasirikare benshi cyane, umubare munini. Ubu tuvugana 23 nta kuyihagarika nta guhagarara, yamaze kugenda yerekana neza ko yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa 23 kandi bongeye kugaragaza impano idasanzwe. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira naho hongeye kumvikana amasasu ateye ubwoba n'amasasu menshi cyane. Icyababaje benshi cyane, wazarendo zarashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12 mu ruhame mu mujyi. Ibintu byababaje abaturage benshi cyane, ibintu byongeye kwerekana neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu by'ukuri icyo ziri gukora ari ubugome ndengakamere. Uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu ruhame, benshi bavuga neza ko nta nicyo yarapfuye n'izi ngabo, yararimo yigira ku masomo ye nk'uko bivugwa. Nyamara wazarendo bitewe n'uko zisa naho ziba zamaze gusinda urumogi n'amatabi ndetse n'amayoga agiye atandukanye, zabashije kurasa uyu mwana, ndetse bivugwa neza ko ngo bari baketse ko papa we ashobora kuba barizwa muri 23. Nawe nyumvira, uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira yakomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bongeye kuvuga neza ko amahanga akwiye guhaguruka 23 ikongerwa kwemererwa kwinjira muri uyu mujyi nta nkomyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. N'amakuru kandi agezweho yemeza neza ko ibihano bitandukanye bikomeje kugenda bishyirwaho, yaba kuri Joseph Kabila ndetse n'abandi baba bari mu mutwe wa 23. Ibi bitazigira bihagarika umugambi wa 23 kuko bisa nkaho icyo yaje gukora cyangwa gukemura kitaragerwaho. Niba abaturage bakiraswa mu ruhame ndetse bakaraswa n'izi ngabo zakabaye zibacungira umutekano, nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko byakabaye bikorwaho ndetse bikaba ari ibintu byakemurwa mu gihe ndetse cyihutirwa. Amakuru kandi atugiraho aturuka Kiriba, ubu ni hagati ya Kaburambo na Sange neza ahangaha hongeye kubera imirwano ikomeye
ikomeye cyane muri iki gice cya Kiriba, kandi ni igice gisanzwe kigaragaramo ibitero shuma bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe nuko Kabunambo ya mbere umusozi umwe uriho intwaro za M23 ndetse irahakontorora cyane, undi musozi Kabunambo ya kabiri uriho intwaro za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero bongeye guhurira Kiriba hagati ya Kabunambo na Sange, aho bongeye kwesuranira ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko gisa n'ikinaniwe, aho bisa nkaho Wazalendo zo zakomezaga kugerageza kwa divansinga ngo zihangane na M23. Ntawe twavuga wabashije kubona intsinzi idasanzwe muri ibi bice kuko buri wese yasubiye mu defense ze ndetse no mu birindiro bye nyuma yuko twavuga ko babaye nk'abagwa miswi, ariko kandi bikavugwa neza ko abasirikare batatu ba Wazalendo bo babashije kuhasiga ubuzima bitewe n'imbunda nini ya M23 yo mu bwoko bwa BM yarasaga ituruka ku musozi wa Kabunambo ya mbere ndetse ikaza kurasa muri ibi bice bya Kiriba. Nubwo harimo intera yenda kuba nini, ariko bisa nkaho abaturuka Sange n'abaturuka mu bice bya Kabunambo nyine aba bose bagiye bahagarikwa, ndetse biza gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zitaza kubona advance ikomeye cyane ngo zibe zakigira imbere, ndetse ziza kubona na ramport iturika inyuma bitewe n'imbunda ya M23 yabasheringagaho ubutita. Ni amakuru kandi atugeraho yemeza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bisa nkaho bitakibagaragaza nk'abasirikare, basa n'abamaze kwikura muri iyi ntambara, ndetse uretse kuba basoresha umusoro kandi w'umurengera muri iki gice cya Uvira, bakomeje kugenda bashinjwa ibyaha bitandukanye birimo gufata ku ngufu, gusahura ndetse n'ibindi, birimo no kutangira kwica abangaba nk'uko nakubwiye inkuru y'umwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira. Ibi byose ni ibyaha by'intambara igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigezwa ndetse gikomeje kugenda gikurikiranwaho. Benshi barasobanura neza ko ibihano amahanga akomeje kugenda ha bamwe mu bayobozi ba M23 ari ibihano bisa nkaho bidafite aho bishingiye, kuko batari gushyira mu kuri ndetse batari gushyira mu nyurabwenge. Bisa nkaho hakomeje kugenda haba ikintu kidasanzwe. Tshisekedi nyuma yuko amahanga yasaga namuteye umugongo yongeye kwegura agatwe nyuma yuko bafatiye Joseph Kabila ibihano bikomeye cyane. Namakuru agezweho yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo abagifashaga abenshi bamaze gucika intege, ni nyuma yuko M23 ikoreye ibitero bigiye bitandukanye ku bice bikorerwamo imyitozo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahagendaga hategurirwa urugamba. Ibi nibyo byatumye abacancuro bagenda bagabwaho ibitero bikomeye cyane, ndetse abacancuro bakaza kugenda bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyongeye guhana kihanukiriye ku buryo bukomeye cyane abacancuro, ku buryo bivugwa neza ko drone bakoreshaga inyinshi zamaze kwangizwa, izari zisigaye zamaze guterwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibitumye abacancuro biyambika nk'ininja, bakiyambika ibisa naho ari ibyatsi, nabo boherezwa ku rugamba. Abacancuro ayo bariye bashobora kuzayaruka kuko ibyo bari biteze ntabwo ariko biri gukunda, kuko noneho basabwe kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifite ikibazo cy'umubare muke w'abasirikare nyuma yuko abarundi bamaze kugenda bacika intege ndetse bamaze kugenda bahurira n'uruva gusenya muri iyi mirwano. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC noneho cyasabye abacancuro nabo kwifatikanya n'abandi bakaza kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe aba bacancuro ntabwo bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bifashishwaga mu bijyanye na tekinike ndetse na tekinoloji, harimo gukoresha izi drone, kuba bamenya setting ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakagenda banatrackinga aho umwanzi yabaherereye bakoresheje ama devices bagiye bafite atandukanye. Kuri ubu ibi byose bisa nkaho nta musaruro ukomeye byagiye bitanga, kuko ibi bitero hari aho byagiye byangiza ndetse bigahitana abaturage mu Minembwe n'ahandi, byagiye ndetse binagabwa kuri M23 ikagerageza kwirinda kubikora kenshi. M23 ihangana nabyo byaje gutuma ubushobozi bw'iki gisirikare cya leta ya Kongo busa naho bwamaze kuba nkene. Abacancuro se baraza kumenya kurwanira muri iyi misozi koko biba bisa naho bigoye? Ese baraza kumenya guhanganira muri iyi misozi ko byagiye bigaragara neza ko uretse n'abacancuro n'ingabo za Angola zaje zishaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zagiye zipfa nka bwa bushwiriri? Ibi rero bikaza kugenda bivugwa neza ko noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kirangiye.
Ibi kandi birashimangirwa nuko aba basirikare yaba bangora bagiye baza abasirikare bose uretse abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zisanzwe ziri kuri ubutaka. Abarundi kandi nabo bafashwa nuko kirima nimwe bahana imbibi ndetse biba bisa nkaho bari ku butaka bwabo. Imyitozo bagiye bayikorera mu bice bisa n'ibyo bari kurwaniramo, nta tandukaniro riba ririmo bitandukanye n'aba babaza by'umwihariko abazungu bo byagiye bibagora cyane. Mbese ni ibintu bikomeye cyane, imisozi n'amashyamba, ibaya, imigezi n'ibintu bisa nkaho bigoye uwo ari we wese ushobora kuza muri izi kondisiyo atabimenyereye, nibyo bisangamo bikarangira umusaruro wabo ubaye nkene muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko noneho bafashe umwanzuro wo kwiyambika ibiri nk'amashara. Benshi bakavuga neza ko abacancura impamvu bamaze kwambara ibi ngibi ari uko baba bagaragara cyane, ndetse bakaba baramaze kumenya amakuru neza ko mu 23 ibiri kubahigisha uruhindu ku mirongo y'imbere ku rugamba aribo ibishaka cyane ku rwego iba isa naho ari bishaka kumvisha cyane, kuko iyo bamaze kuba nkaho bacika intege n'izindi ngabo zicika intege, akenshi ba 23 yabikoraga mu rwego rwo gukomeza kugenda iburizamo ibi bitero bikomeye cyane biba bigenda bigabwa ku birindiro byayo binyuze mu kirere. None isa nkaho yamaze kugera ku ntego. Ubu ngubu ni vuta ni kuvute, neza ibintu bigenda birushaho kuba dande ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko uko bimeze muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira mu nkengero zaho, ibice bitandukanye bya Mikenke, Puezero, Minembweho, ubu tuvugana nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FARDC n'umurundi uhabarizwa. Intare za Sarambwe n'Amaduba arahigaruriye ibice bitandukanye bya Plene ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha hose bisa nkaho igisirikare cya 23 kuba cyahakontorora biri kucyorohera bitewe nuko ingabo z'u Burundi zacitse intege muri iyi minsi. Benshi bavuga neza ko zikeneye motivasiyo ikomeye cyane, ziragaragara ariko zisa naho zamaze kunanirwa, ndetse bikagaragazwa neza ko n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho byamaze gucika intege. Ibi byose kandi biragenda bigarukwaho, benshi bakavuga neza ko mu 23 yo yakomeje kugenda igira consistency guhozaho, ndetse ikaza gukomeza kugenda igora igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo kije kunanirwa. Amakuru akavuga neza ko FC 23 nubwo itarinjira uyu mujyi wa Uvira, bigaragara neza ko izi ntare za Sarambwe ziri tayari, ndetse isaha n'isaha hashobora kuza kugaragara ikintu gisa naho kidasanzwe. Ariko kandi nyuma y'uko itegeko ritaratangwa, benshi bavuga neza ko inzira zose zamaze gucibwa, izi ngabo za leta ya Kongo ziba zihangana no gusubizamo 23 inyuma nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibikoresho ni byinshi cyane izi ngabo zifite mu mujyi wa Uvira, ndetse zifite na tekinoloji uretse ko yamaze kugenda yangizwa. Benshi bakomeza kugenda bibaza uko bigenda kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitsindwa mu bice bitandukanye. Benshi ariko bamaze kumenya impamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi FDNB batagira consistency cyangwa se batagira icyo twakita nko gufokasinga ngo bahozeho, kubera ko 23 yaje kuba yamenya umuvuno mushya. Benshi bagiye kumenya ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baratatanye. 23 yagiye yifashisha operasiyo zitandukanye, igashaka ukuntu ihitana bakuru muri ibi bisoda byombi yaba FARDC ndetse na FDNB, ikabagaho ibitero. Iyo abakamandazi bamaze gupfa, abasigaye bagira inequilibre ku buryo baba badashobora guhangana nk'uko byari bisanzwe, bacika intege. Babumva niba kamanda yapfuye n'uburyo abarinzwe, babumva nabo nta garanti bafite, kandi bo bari kugaragara ku mirongo y'imbere mu rugamba, amasasa avuza ubuhuha. Ibi byagiye bigora rero izi ngabo za leta ya Kongo kugeza ubwo benshi bagiye bavuga neza ko izi ngabo mu rwego rw'uko 23 yagiye yica bari bahedinze, ndetse ku mirongo y'urugamba ibintu bigakomeza. Hagiye hagaragara icyuho gikomeye cyane mu miyoborere, kuko hazaga abayobozi bashya bataramenyera ikibuga, mu gihe batangiye kumenyera nabo bakagabwaho ibitero ndetse operasiyo zitandukanye twagiye tuzibabwira. Ibi rero byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege umunsi ku munsi. Kandi ntabwo byagiye biba ku ngabo za leta ya Kongo FARDC gusa, byagiye binagaragara no ku basirikare batandukanye b'u Burundi, ahagiye hagwa abasirikare benshi cyane baturutse ku butaka bw'u Burundi kandi basaga naho aribo bayoboye bagenzi babo.
Amakuru agezweho arasobanura neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, ku buryo budasubirwaho iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. N'amakuru avuga neza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya FARDC wari uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umwe mu bakorodona ndetse bagapanga uko urugamba rugenda, akaba ari we ushinzwe ibikorwa by'intambara ndetse ibitero bikomeye cyane. Ubwo niwe wari ubishinzwe kuko ubu yamaze kwicwa. Lieutenant Colonel w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugwa kuri uru rugamba bidasubirwaho, ndetse biragaragara neza ko byagize ingaruka zikomeye cyane, aho M23 yahise ibafatana uduce tubiri bivugwa neza ko twari ingenzi cyane, ibirometero 3 gusa uturutse Puezero. N'amakuru agaragaza ko uyu musirikare kandi bivugwa neza ko afite ipeti rya Lieutenant Colonel yarasiwe ahangaha mu nkengero za Minembwe neza nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko yarashwe n'umusore wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abasenepa ba M23 nyuma y'uko urugamba rwari rukomeye, ndetse ibice bitandukanye M23 ikontorora guturuka Puezero werekeza no mu bindi bice, aho hose basaga n'abahacanye umuriro aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu musore ubazwa mu itsinda ry'abasenepa niwe waje kumenya neza arebeye muri jomera za gukurura aho uyu mugabo yarahagaze afite icyomo, ndetse ari kugenda abwira bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo yari kumwe n'abasirikare 3 bari bamurinze, gusa muri bo nta n'uwigeze akomereka cyangwa ngo agire icyaba. Igipimo cyari uyu mugabo Lieutenant Colonel Shukuru bivugwa neza ko yari yarazengereje ku buryo bukomeye cyane AFC M23, dore ko ari we wayoboraga ibitero byerekeza Iminembwe ndetse n'ahandi. Amakuru agaragaza neza ko M23 isa n'iyatuye umutwaro uremereye cyane wari uyibangamiye, ndetse uyu mugabo akaza kuba umurambo we wafashwe na bagenzi be. Bivugwa neza ko yahise wirukankirizwa mu bitaro bya Uvira. Amakuru kandi agasobanura neza ko M23 ikimara kuba yamurasa hahise hamera nkaho habaye icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari kumwe na Wazalendo. Ibyaje gutuma uwatangaga amabwiriza yo kuyobora ndetse n'uko urugamba rugomba kugenda, dore ko urugamba rwari rukomeye, akimara gusubira inyuma ndetse nyuma y'uko amaze kuraswa, byahise bigaragaza icyuho ndetse no gucika intege ko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine bafata umwanzuro wo gusubira inyuma, aho M23 yahise ibadivansingana ku buryo bukomeye cyane, bakora withdraw, bareba inyuma, batangira gushyira intwaro ku rutugu barirukanka. Aha rero intare za Sarambwe zikikubona uhindukiye ubu gatoye, niho M23 yatangiye kubasherengaho urufaya rw'amasasu, ndetse biza kurangira batakaje uduce tugera kuri 2, aho M23 yabirukanye ndetse birangira bageze mu birometero birenga 6 nyuma y'uko bari mu birometero bigera kuri 2 byonyine uturutse mu bice bya Puezero. Marira ni menshi cyane muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Lieutenant Colonel Shukuru cyangwa se Lieutenant Colonel Shukuru uyu wishwe ni umwe mu bari bamaze igihe kinini cyane muri iki gisirikare. Uyu yarwanye intambara mu bice bitandukanye, yarwanye intambara ya Goma, yarwanye intambara ya Sake, yarwanye intambara ya Minova, uduce dutandukanye twarimo imirwano ikomeye cyane. Uyu mugabo yagiye ahayobora, ndetse ni nayo mpamvu yagiye yongererwa amapeti bitewe n'uko yari afite ngo leadership ikomeye cyane mu bijyanye no kuyobora urugamba. Abatuye Minembwe bo iyo bamaze kumva iyi nkuru bavuga neza ko Imana yumvisha amasengesho yabo, bavuga ko bakomeza kugenda basenga basabira Kisekedi n'ingabo ze ibintu bitari byiza, kuko bagiye bagaragaza neza ko izi ngabo zifite umugambi wo kubarimbura. Ngo Minembwe haranyerera niyo terime bari kujya bakoresha, ni nyuma y'uko kandi uyu atari uwa mbere uhaguye, kuko hagiye hagaragara abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bahagwa, ndetse mu buryo bivugwa neza ko ari uburyo M23 ndetse n'amadu babaga bamaze gupanga. Ibi rero bikaza gukomeza kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gucika intege, kandi kigacika intege mu gihe abarundi nabo bamaze gusa naho batakiri kwisanga muri iyi mirwano. Ibintu rero bikaza kugenda bigaragaza urundi rwego, ndetse birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Gusa icyo nakubwira neza ko uyu mugabo Shukuru uyu kandi akimara gupfa hise hacicikana amatelefone, kuko bivugwa neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bari muri ibi bice nyine, no kuvuga ngo bari mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi aho ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bibera. Bahise bahabwa itegeko iryo ari ryo ryose ryo kuba baba bahagaritse ibikorwa byo kwa divansinga, ahubwo ngo bafungire aho bari bageze.
bisa naho abasirikare bakuru baherereye Kinshasa bari bazi ubushobozi bw'uyu mugabo, kuko akimara gupfa bahaye abasirikare itegeko ryo guhagarara birinde kwa divansinga badafite umuyobozi. Nyamara no guhagarara aho bari bageze byabananiye, kuko bahise bahindukiranwa ndetse ma 23 itangira kubacanaho urufaya rw'umuriro. Abasirikare benshi cyane muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko koherezwa gukorera muri ibi bice uje kuyobora urugamba, kandi ma 23 yamaze kubereka neza ko ibishaka abayobozi, kuko imaze gukuramwo umuyobozi muri operasiyo yari yose, cyangwa se nk'uko byagenze Mudahusha cyangwa se Sniper aza kumurasa, bisigara abasigaye bari kuhuzagurika ku buryo bukomeye cyane byorohera ma 23 kuba yakadivansinga ndetse ikajya mu bindi bice. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane, ariko benshi nanone bakavuga neza ko ibi atari ubwa mbere bibaye ibi, kandi igisirikare cya leta ya Kongo kimaze kugenda akibimenyera. Igikuba cyacitse rero na wazalendo zamaze gucika intege. Nanone ariko igice cyahariwe ingabo kwavuga neza ko ari z'abarundi nacyo cyamaze gucika intege. Ingabo z'abarundi bundi zacaga hariya za Bijombo zerekeza muri Plene, nubwo biba bisa naho bigoye baba bakwepa za Kabunambo ya mbere hareherereye intwaro ma 23 ikunda kwifashisha mu gusheringa irasakure. Ibi rero kandi bikakomeza kugaragaza neza ko ingabo z'abarundi udutero rukwazo se kireka udutero shuma nabundi nta gitero kiremereye cyane nk'ibyo twari dusanzwe tuzi byerekeza muri ibice. Abarundi byagenze bite ko bamaze gucika intege? Benshi barabihuza nuko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko abasirikare be bakomeje kugenda bivumbura, ndetse ugasanga hari n'abanze kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagenda biteza ikibazo gikomeye cyane, umwuka mubi ndetse no kutumvikana, bikaza gutuma urugamba rudapangwa nk'uko byari bimeze. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bavuga neza ko batitabwaho ndetse ngo bahabwe ibyangombwa nkenerwa ibituma bajya ku rugamba igihe bashakiye, cyangwa se ntibanageyo. Ni inkuru yemeza neza ko abakomando bagera ku 8 b'igisirikare cya AFC ma 23 bahanganye n'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando bagira nabo ku 8, bivugwa neza ko bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bitewe nuko ma 23 yari yamaze kumenya neza ko aba bakomando b'u Burundi bafite ibikoresho biremereye cyane, yohereje abandi bakomando 6, ndetse bivugwa neza ko aribo babashije guhangana n'iri tsinda ry'u Burundi, biza kurangira 6 mu bakomando 8 b'u Burundi bapfuye. Inkuru zikavuga neza ko wafashwe umwe, ndetse inkuru ikomeje kugenda ica igikuba nuko uyu wafashwe ari we wari ukuriye iyi operasiyo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni inkuru zigezweho zigaragaza neza ko leta y'u Burundi yamaze kujya mu kimeze nk'aho ari darirema ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gutungurwa. N'abakomando bivugwa neza ko bazanywe ku butaka bw'u Burundi, ariko bazanwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho bamanukiye mu bice bitari mu mujyi kugira ngo baze kuba bakora operasiyo bari bajemo. Bivugwa neza ko bagombaga kwinjirira ma 23 muri iyi misozi kugira ngo babashe kuba batungura umwe mu bayobozi b'uyu mutwe ma 23 bari bamaze kumenya amakuru ko ari muri ibi bice. Izi operasiyo zirasanzwe zirakorwa na ma 23 ikizikora, ikagaba ibitero ku bayobozi batandukanye b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ibi kandi abarundi nabo bari babikoze. Igitunguye benshi cyane nuko bahuye n'uruva gusenya. Ni kajugujugu ntoya y'intambara yajemo aba bakomando b'u Burundi, bivugwa neza ko ari 8. Ubundi busanzwe ntabwo bisanzwe ko bagenda ari 8, baba basanzwe bagenda ari 4, ndetse bivugwa neza ko bari bamaze gucibwamo amatsinda 2. Muri aba 4 bivugwa neza ko muri 4 haba harimo ushinzwe gukora operasiyo buri imbere ushobora kurasa uwari wese, hakaza ushinzwe kuba yaza kwifashisha imiti ndetse n'ibindi agafasha bagenzi be mu gihe haba hagize ugira ikibazo, ndetse n'abandi 2 basigaye bakaza kwifashishwa mu bijyanye no kuyobora bagenzi babo, ariko nabo bari agitingi ku buryo baba bashobora kurasa igihe icyo ari cyo cyose. Ndetse muri aba 2 kandi haba harimo ugenda agerageza gukavaringa bagenzi be kugira ngo hatagira uza kubaturuka inyuma, ndetse yari amatsinda 2, buri tsinda ririmo abasirikare b'abakomando 4 nk'uko byari byapanzwe. Ma 23 yaje kubimenya isa
naho bitinze ikajugujugu ntoya yamaze kubageza hafi neza n'umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Babahungu bari bamaze kwambuka neza ku bikoresho bya gikomando, udushoka, ibiziriko, inkota n'ibindi bikomeye cyane, n'imbunda ziganjemo intoya nk'uko bigaragara, uretse umwari ufite imbunda isa naho yisumbuyeho ya AK47 yagombaga wenda kurasa kure mu gihe bibaye ngombwa, ariko ubundi babirwaje ibikoresho birwana muri dueli. Aba bakomando rero ndakubwira neza ko aba bamaze kuba abitaba Imana, ndetse inkuru ikaza kugenda iba mbi cyane ku Burundi. Biravugwa neza ko bamwe bapfuye, umwe akaza gufatwa mpiri, ndetse ko hasubiyeyo umwe nk'uko inkuru zitarabyemeza. Hari abavuga neza ko babiri aribo barokotse, abandi bakavuga umwe, abandi bakavuga neza ko umwe ariwe wafashwe, ndetse abandi bose bapfuye. Ibi byose birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko M23 yitwaye neza muri iyi operasiyo. Ni ukuvuga ko ari operasiyo ebyiri zakubitanye. Operasiyo y'ingabo z'u Burundi bundi bivugwa neza ko u Burundi benshi batari bazi ko bufite abakomando bashobora gukora iyi operasiyo, nubwo yitambitswe mu kijyanye n'uko M23 yamenye amakuru, nubwo yamenye nayitinze, kuko amakuru yayamenye habura igihe gitoya ngo aba bakomando babe bayigeramo ndetse batangire kugenda bakora operasiyo yabo nk'uko bari bayizanye bayiteguye. M23 rero yahanganye nabo nta mbunda zisakuza, igipfunsi ku gipfunsi, icyuma ku cyuma, agashoka ku kandi, unigishijwe ikiziriko, ndetse murabizi ibikoresho bya gikomando ahangaha nibyo byakoze. Byaje kurangira ariko na M23 nk'uko bitangazwa ihatakarije umwe, abarundi bahatakarije abatandatu nk'uko amakuru amwe abivuga, andi akavuga ko hapfuye 4, abandi bakaba bakomeretse, undi agafatwa mpiri. M23 yakomerekesheje umwe bikabije, ndetse undi ahasiga ubuzima, ariko operasiyo yagejeje ku ntego, ndetse operasiyo y'abarundi yo yaje guferinga itaragira ku ntego. Ibi rero nibyo benshi bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya AFC M23 kiri maso ndetse gikomeje kugenda gihangana. N'amakuru yagaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi cyari cyamaze kwemezwa, ndetse cyahawe umugisha, cyakuranywe imbaraga n'ubwenge budasanzwe, ariko intare za Sarambwe zibashije kuba zigenda zikiburizamo. Ni inkuru igezweho. Nanone biravugwa neza ko iyi nkuru ikimara kumenyekana hakurya Igitega na Bujumbura, igikuba cyabaye nk'igicika. Aba bakomando gutakaza itsinda ry'abakomando nk'aba ni ibintu biba bitewe ubwoba, ndetse biba ari igihombo gikomeye cyane mu gisirikare. Abakomando ntabari benshi, ndetse bajya muri ibi bikorwa bimeze nk'aho ari ibikorwa biri special nk'uko bitangazwa. Abakomando kandi b'u Burundi ntabwo bari baje mu buryo busanzwe, ndetse cyagaragaje agaciro ndetse n'imbaraga aba basirikare bari bahaye iyi operasiyo, ariko biza kurangira itagenze neza nk'uko babyifuzaga. Kugeza kuri M23 ikomeje kuba ibona amakuru mbere, ndetse ikaza kugenda ikurura ikimeze nk'aho ari cyo cyose kiri gupangwa n'ingabo za leta ndetse n'abarundi. Ibi byose benshi babihuza n'ubutasi bukomeye, ariko nanone bigashimangirwa nuko abarwanyi baba M23 bagiye bafata abo mu gisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi, ariyo bakomeza kugenda batanga amakuru yifashishwa n'ubu butasi bwa M23 kugira ngo bukomeze kugenda bukurura izi nkuru ziba ziza cyane cyane zituruka ku bitero biri gupangwa. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ubu ni mbiri ninde uri hasi ninde uri hejuru hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB. Kuri ubu ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hakirwa inkuru mbi, inkuru ncamugongo. Kugeza kuri ubu abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kugwa muri imirwano bishwe n'uyu mutwe wa M23 babasagariye bakajya kutera mu rwego rwo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni benshi umubare ni munini, ariko ibibaye ubu byo ni ndenga kamere. M23 yateye kampu ya gisirikare cyangwa se mu defense z'izi ngabo z'u Burundi hariya neza ku butaka bwa Kongo, aho bafite ibirindiro bikomeye cyane. Ibihabereye na gahoma munwa n'amarorerwa, benshi baravuga neza ko ari ibihano bikomeye cyane izi ntare za Sarambwe zongeye gutanga, ndetse bisa naho ari ibihano bidasanzwe. Abasirikare bambuye ibikoresho byabo, bamwe barajyanwa abandi baricwa nk'uko byagaragaye, ndetse bisa nkaho ari ibintu byagaragayemo akagambane gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho.
benshi baravuga ko igisirikare cya leta y'u Burundi gifitemo abagambanyi bakomeje gutanga amakuru muvomi yari yo yose. Benshi bakagaragaza nanone ko atari abagambanyi ahubwo ari abagenda bafatwa ku rugamba batanga information izo arizo zose ndetse zishobora gutuma iki gisirikare kigira instability ndetse kikaza kugenda kinjirirwa ku buryo bworoshye. Abafashwe ni benshi bagiye bafatwa amatekwa kuri uru rugamba. Abantu barasobanura neza ko iyo bafashwe aribo bagenda bagasobanurira 23 uburyo iki gisirikare cyabo kirwana, uburyo gikora ndetse n'igihe kiba gitegurira ibitero. Ibi rero 23 igahita ibikora ikagenda ikabatungura ku buryo bukomeye cyane nk'ibyabaye byamaze guhitana abasirikare b'u Burundi benshi. Intwaro z'u Burundi zamaze kwamburwa neza iyi kampu, iyi barracks yasigariye aho neza nk'uko bigenda bitangazwa. Niki kibaye ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi anyuzwemo, ndetse ibi biraza kurangira gute? Amakuru agaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya AFC 23 bongeye kugaragara basa naho bishimira iyi imeze nk'intsinzi nyuma yo kwaka abarundi intwaro nyinshi cyane ziganjemo intwaro ntoya zatangiye no guhabwa kuri twirwaneho isanzwe ikorana na 23 mu gufashanya kurinda abaturage b'Imurenge ndetse na Mikenke n'abandi batuye mwabira bice bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. Namakuru asobanura neza ko amadubu kugeza ubu nayo yamaze guhabwa kuri ibikoresho na 23 ndetse bivuga neza ko izi mbunda nyinshi cyane zisanzwe zikoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi zaje kuba zifatwa, ndetse abarundi babashije kurokoka n'abashije gukizwa n'amaguru birukansa amasigamana, kandi nabo byagaragaye neza ko ntacyo birukankanye mu bikoresho bari basanzwe bakoresha muri ibi bice. Ni inkuru iteye ubwoba, benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri perezida Tshisekedi ukomeje kugenda utakaza baje kumuha umusada, ariko bikaba igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi ikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka nk'uko amakuru abigaragaza. Aka kanya rero hakomeje gucicikana ikimeze nk'aho ari amatangazo amenyesha ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Kongo ko zigomba kuba ziri menge. Ni nyuma yaho hakomeje kugenda hacicikana amakuru ko 23 ataraho nyine yamaze kugenda ipanga ko iza kugaba igitero ndetse ikaburizamo ibitero biri kuyipangwaho, ndetse ibitero bigaragara neza ko bishobora kuza kugenda biyihungabanya. 23 abarundi bamaze kumenya neza ko abafatwa ku rugamba bamaze kugenda batanga strategy, aho imbaraga ziva, aho ibikoresho binyuzwa ndetse n'ibyo bapanga byose. N'ubu biravugwa neza ko hari igitero kiri gutegurwa, ariko kandi abarundi bamaze kukikanga. Ntabwo tuzi niba aya makuru bahawe n'ubutasi bwabo ari aya nyayo, gusa bivugwa neza ko hari igitero cyagombaga gutera ingabo z'abarundi zerereye hirya ya Kabunambo mu birometero hafi 1.5 nk'uko bitangazwa. Kabunambo ya kabiri kandi bikavugwa neza ko Kabunambo ya mbere 23 afite ibirindiro bikomeye cyane n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi zirasakure. Ibi kandi bikaba byakomeje kugenda bigaragaza neza ko ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo batakifashisha inzira ya Kabunambo kugira ngo baze kugerageza kwinjira muri plane, nubwo biba bitoroshye bajya kuzenguruka kugira ngo babashe kuba barinda ubuzima bwabo ndetse baze gukwepa ibi birindiro bya 23 zi defense ngo zirasakure ndetse zikomeye cyane zazengereje izi ngabo. Abarundi rero barakikanga ko ahangaha hashobora kuza guturuka amasasu menshi cyane y'urufaya, ndetse bakaza kuba ikibateye ubwoba ari uko 23 ibi bitero ikora ari ibitero biba bimeze nka operation ibasanga mu bigo byabo ndetse aho babarizwa ikabamenesha ikabatwara ibi bikoresho. Abarundi bakomeje gurana uruva gusenya, benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi adafata umwanzuro ukomeye wo gucyura aba basirikare be ngo bave kuri ubutaka nk'uko bigenda bigaragara neza ko bakabaye bataha, ariko bikaza kurangira bagumye muri iyi mirwano. Abarundi bakomeje gupfa, bakomeje gufatwa amatekwa, imayiti zabo ubwo ni imirambo yabo ikomeje kugenda igaragara ndetse igashyingurwa mu byobo rusange aha kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza nk'ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kigaragara ariko cyaburiwe umuti. Ingabo zangora kugeza ubu zo zamaze gusa naho zamanitse amaboko nyuma y'uko imirambo ya kabiri nayo iturutse Kinshasa yerekeza Murangura. Perezida w'iki gihugu yamaze kujya y'igitutu gikomeye cyane, abaturage bamubwira neza ko badafite igisirikare cyo kujya gutera inyoni no kwicirwa muri aya mashyamba ndetse no mu misozi ya Kongo, ndetse ko aba basirikare bari basigaye nabo bagomba
gutaha maze bakaza kuba bubaka igihugu cyabo. Ibi babikoze mu gihe hari hamaze kugaragara imibare y'abasirikare ba Angola benshi bamaze kugwa kuri ubu butaka nk'uko byagaragajwe, ndetse hari nabo bivugwa neza ko 23 ifite. Ibi byose birashyira igitutu kuri perezida w'igihugu cya Angola n'abaturage bakomeje kumubwira neza ko ibi bitakunda. Abaturage ba Angola kandi basa n'abo bafite imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye no kuba bakora imyigaragambyo ndetse n'ibindi bisa naho barwanya ibyo batishimiye. Ibisa nk'aho iki gisirikare cya leta gisa naho rwose cyakomeje kugenda gishyirwaho igitutu. Ni amakuru yaravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutakaza abagifashaga ndetse bagihaga umusada n'imbaraga muri rusange, ibyo benshi bagaragaza nk'aho ari igihombo ndetse no gutakaza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza i Gitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawuzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana aba hafi b'uyu mugabo. Biravugwa neza ko no mu rugo we nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta numwe n'abari hafi ye uretse umugore ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyaratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi. Bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza kuko
ko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane, bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano, bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu, akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakora, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. N'amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse akaza kuba ari amakuru ateye ubwoba ndetse aturuka nyine hano muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki. Ni inkuru zigaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byongeye kwibasira ibi bice, by'umwihariko ibice bisanzwe bituyemo abaturage. Drone z'intambara zo mu bwoko bwa kamikazi, izo mu bwoko bwa C4 zamaze kurimbagura abaturage bari mu isoko. Ibi byo twamaze kubibabwira, ni inkuru yamaze kumenyekana yabaye kimomo, ndetse n'ibyaha bikomeye cyane n'amakosa. Abaturage benshi cyane bishwe n'ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi kigezweho biravugwa neza ko hashobora kuba hari abayobozi bagera kuri 2 aba AFC 23 bamaze kugwa muri ibi bitero ku buryo budasubirwaho. Aba ni bande ndetse byagenze gute? Ibi ndaje mbikubwire, yaba ari inkuru uncamugongo nyuma yuko Generali Sultani Makenga akomeze kuvuga neza ko bari guhangana nuko bakigobotora iyi ngoyi ya Kisekedi, ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Bisa nkaho abo yita abaginga bakomeje kubagaba ibitero, ariko kandi batarobanuye bahereye mu baturage. Iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane, ndi bugusobanurire ibi ngibi nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma waguye mu bice bya Rubaya, nawe yishwe n'izi drone. Amakuru avuga neza ko hashobora kuba habaye ikindi kintu gikomeye cyane muri AFC
M23 ndakubwira abakekwa bamaze kuba bahitanwa n'izi drone, ariko kandi nta makuru ataraba confirme kuko M23 ntirasohora official communique ibimenyekanisha. Ngira ngo murabizi no ku rupfu rwa Iringoma itangazo ribimenyekanisha ryasohotse hafi iminsi 2 imaze gushira. Ubu rero nabwo ndaje nkubwire ibivugwa, nanone nibivugwa kuko nta confirmation ihari n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo kirabyigamba. Gusa nababibonye ibi bitero ku Mushaki neza mu isantere ndetse no mu isoko bivugwa neza ko byakoze ibara. Nanone ndakubwira neza ko hakurya muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye kwibasira ibice birimo Kabunambo ndetse na Prene, aho M23 ifite akazi gakomeye cyane ko guhangana n'ibi bitero bikomeje kuyigabwaho. Nayo ikomeje kugaragaza neza ko kubihagarika yabigize intego, ikomeje kugenda ibiburizamo nk'uko bigaragara. N'inkuru zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Twinjirane ku bijyanye n'ibiri kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru ahari hamaze igihe hari ituze muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, ndetse abaturage batuye mu bice bya Mushaki, Ngungu, Minova, epfo wamanutse ugana za Sake wegera za Goma, nanone za Ruvunda na Nturo. Ibi ni ibice byose bikikije ku Mushaki, kandi ni ibice bisa nkaho ari amasantere akomeye cyane akorerwa mu bucuruzi. Ku Mushaki ni hamwe mu hahahira abaturage babarizwa muri ibyo bice byose nk'ubwe, ndetse n'ibicuruzwa bimwe byerekeza mu mujyi wa Goma biba byahinzwe n'abaturage bo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zaho nk'uko bigaragara. Isoko ryaremye, ariko mu kurema igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo cyakomeje kugenda kibabanira. Abaturage bongeye koherezwamo ibibombe byarashwe na drone ebyiri, ndetse izi nizo zarashe mu isoko, indi imwe ibasha kurasa hanze y'isoko, ariko nanone mu baturage mu mudugudu usanzwe utuwe. Birahurira he no kuba hari abayobozi ba AFC M23 bashobora kuba bamaze kuba bangirikira muri ibi bitero cyangwa se bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Ibi biravugwa ni neza binugwanugwa ko hari abayobozi babiri ba M23 ndetse bashobora kuba barimo n'uwitwa Lawrence Kanyuka. Ibi rero bikaza kugenda bitera ubwoba bamwe bakomeza kugenda bavuga neza ko iyi nkuru ariyo, abandi bati iki ni igihuha. Lawrence Kanyuka ntabwo yari muri ibi bice, nyamara igisirikare cya leta ya Kongo cyo benshi bavuga neza ko mu kurasa muri ibi bice cyari cyaketse ko hari abayobozi, ariko nyuma y'uko babonye ko nta tageti bari kugeraho biyahuza kurasa mu baturage. Uyu muyobozi wa M23 benshi bakomeje kunugwanugwa ni Lawrence Kanyuka, ariko benshi baremeza neza ko ari igihuha gikomeye cyane cyatangiye kwigambwa na za Wazalendo, ariko nanone ntabwo twabirenza amaso kuko ni inkuru ya Iringoma yatangiye ari igihuha. Byagenda bite mu gihe iyi nkuru yaba ari ya nyayo? Intambara yabigiye gutangira bundi bushya, kwihorera gukomeye cyane nk'ibyo twabonye biba kubwo Iringoma yapfaga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo babigendeyemo bafite amapeti makuru, abasenior officers ndetse n'abandi bagabweho ibitero bikomeye cyane byo kwihorera, ama operation atandukanye yaba muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo kibaye cyakoze iri kosa, nanone nubwo tutarabihamya 100%, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Twakongera kumva ibiturika biremereye, ibitero bya AFC M23, operation z'udushoka ndetse n'ibiziriko nk'uko byagaragaye, maze abahedinze urugamba ndetse n'abayobozi b'iki gisirikare bakongera kugorwa nk'uko bagowe ibyumweru bigera kuri 3 nyuma y'urupfu rwa Iringoma. Twahoraga tubabwira inkuru zikomeye cyane zigaragaza neza ko iki gisirikare cyakoze ibara, ukwihorera gukomeye cyane kurukuba ndetse bisa naho bidasanzwe. Ibi rero biragaragaza neza ko AFC M23 ubu isa naho nta kibazo ifite, nubwo Wazalendo zatangiye zo kwigamba iki gitero kandi atarizo zagikoze mu by'ukuri, kuko Wazalendo ntabwo zikoresha izi drone, ni drone zikoreshwa n'abacancuro ndetse na bamwe mu babafasha nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bakavuga neza ko rero izi nkuru zikomeje gusirikira nta gihamya zihari, ariko nanone akaba atari inkuru zo kwirengagiza, kuko nanone M23 nayo ntabwo irabyemeza cyangwa ngo ibinyomoze.
muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo twigarukiye mu bice byegereye umujyi wa Uvira, ubwo turavuga Kabunambo, niho habereye imirwano ikomeye cyane, ndetse n'abijombo humvikanye imbunda zigera kuri ebyiri zarasaga amasasu zikiranya, ariko ntabwo byatinze. Ni igitero gikomeye cyane, bivugwa neza ko ingabo za leta zari zagabwe ku birindiro bya AFC 23, ariko biza kurangira izi ntare za Sarambwe zibashije kwihagararaho mu buryo navuga neza ko buri straight, ndetse uburyo bwaboroheye cyane nk'uko byagiye bigaragara. Aba basirikare kandi bikavugwa neza ko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe, ariko kandi 23 nayo ibasha kubahagarika nta nkuru. Ibi rero biragaragaza neza ko ibitero bitigeze bihagarara mu bice bitandukanye, ndetse 23 nayo ntabwo yigeze yirara ngo yumve neza ko hari agahenge na gatoya gahari, kuko yahise iburizamo ihagarika ibi bitero byari biyigabweho. Nyuma y'ibyavuzwe byose, nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba 23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Kongo kabiri, nk'uko AFC 23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo kumushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC 23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko 23 yamaze kunoza umugambi, ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegeranywa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Kongo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba, kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine 23 yahita yigarurira mu masaha make. Ya ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka, ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'akontororwa n'ingabo za AFC 23. ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka, kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda, ndetse na Tanzania n'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi, hari imipaka yindi isanzwe izwi yahanaga igihugu cya Kongo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu, nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amabara atandukanye, nk'ubu n'ibitero byo ku mushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye gihanwa, ndetse icyitwa gucamo Kongo kabiri hakabaho Kivu Republic ya 23 bigashyirwamo agatege, nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara, hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu, nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya, ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese, nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane, bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage, ndetse 23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye, ndetse nta gitutu, ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC 23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga, ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye, ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning, ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba
atemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa M23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba abaturage ibi barabyumva cyane, ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko M23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda abigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye ndetse cyagiye kirukanwa mu ma defense akomeye ndetse atandukanye.